Kumpa sudong mising ragamam. Ngo Jasmine Madok ngok channel sok Amina Jasmine Madok. Ngo silo anupa bologam bonai dong. Ambila apeng ka bilang apeng ayah bilang silo. Ngo silo gedak video shoot kolo apeng kalo to dik pak dacing odek hailadu biya nolom. Finally ngolo supak location nop gui dobo location nop gui gela upa makeup start dobo makeup inada bikas darabu. Finally ngok kesepak makeup te complete kabo. Supak shopping ilong. Odo mane surprise bidak bona. Kabidang apa komen bilang se wholesome Pasighate dong family shopping mall amna dong. Supak se bike sina Ranaghat bridge to itong gari egom nukda aipa mane posola risk kala itu mana aipa kangkanda kindo dolo se. Supak nguluk ke nice sina upak he abu sok amina siku abungom dong. Supak biti pannada belang acting la dong kato ka apenge se nam saida. So bawa video da kapakaton apeng komen nang. Bye bye.